Bible thu hi athleng dik zel ani chuan tu main ding chuak le to ngai lo tur khopin Iran he an sop don lowa Bible a hian Genesis atanga thu puan thlengin Iran hi zialan ania nima se Iran tia in ziak lovin man laya a ming masa Persia tia zia ani thung ane Bible hian Iran ram lo pian chua dan chau min ril lowa thu puan a chuan hun thim le arab thak tak pal thlanga a hun ton tur thlengin min rila chu gok le mei gok in do na ti ane hei hun top lama Israel ma chon tura sarkar rang tho ho na turane Iran ram ne tum tu emo lo ne to tu lal ram ro pui zong te kha an tlu sop zela Persia chu atlu sop emo a nung tol emo chaw taka sop chiat ni thin ma se voin thlengin ala dinga Bible a chiang takin kan hmuwa hun nunga Iran hian chan vo poimo taka chel le dona chu wangin tu te poin nein sop chaw viau thin ma sela an tho chuak le zelanga hun nunga pathian remna na satakan ma chon anga pathian in atuk zalang kum zabi anga mozat kalta khan zol nei Jeremiah khan alo soitowa pathian thu chu zol nei Jeremiah ne na alo thlenga elam chungchang thu ani elam thalngul achak na nar ber chu katike somang ti in ma se chu ti chungpo chuan ni nunga chuan elam saltang te chu ka chua zale nang ti in lalpa chuan a puang ane elam he tu na Iran rambial chunga ni in chimthlang lama man lai civilization ane hemi chungchang he hrilok na thuang ni angin akala ama sajo ka chuan remna adota thutia mane hun nunga chuan elam chu katung ding leang ti in pathian in apuanga hei hian thil athak dang lamta a chan chu hun nunga chuan Iran chu Israel do tura ding chuakin pathian thin urna bel cha turin indona nunga atel ve don ane Genesis pek tir lama tanga thupuan thlengin Persia hi achuanga tuilet nuwa an lo din chuale nuwa elam le madai tia pathian in voin lalram lo la piang turtan chi an tua lota chan chuak tura Abrahama atho chualai po khan elam chu hlawom takani tone Persia chu Israel mi te chan chuak tu tan pathian man ruwa a atang toa Jerusalem temple tluto sak that le ani khan mamole tu la piang kha Persian lalina tum sak boka Mesia lo pian khan khosaka tanga mi fingte Persia ramatang local te khan chibayan bu masaber bokane topnani a nai huna khovel sarkar tangrual polin Israel ando huna po Persia chuan mun poimo ber alwa leang hun kalto te ngun takin han thlir le tela mak tuainan asoyangin man lai chanchin te hi aron in herlum le thina anga yang chi in her chuak kherlo ma se tam tak chu adik thokhat viau ni na langa Iran chungchang bi ka hi chuan adik mel hlene Alexander Ropuya khan ai Gupta Mesopotamia le Persia te anea mithen khat chuan Alexander khan ne na chang tak lawem ni antia Persia chu ne nge ya ma se kumsom tum pan hi mi lek ni in athita alal ram chu atlusop zui ngala asipai ho te chu an ma ni anin beya Macedonia lal ram chu azui ralta ane aya tu nge thu nei na ron chang Parthians Iranian ho anne chu tatang chuan Middle East ram chu kum zanga chung zet han thunun zui ta hun enga mo chen chung chu Iran hi ne thei ani mai theya ma se Iran hian khuare ya ne na achang le thin chu tiang chu thil ni thei ta kane Roman Empire ran ron lang le Rom sipai te kha man lai khovela sipai chak le ro pui ber anne tu mai nan nim nai ngam lawa Romi te chuan Parthian Iran mi te chu kum zathum chuang zet an beya Julius Caesar chu Persia ram beiturin na satakinain buasaya ma se abei main tha ane Emperor Krasa sa chuan aron beya BC somnga pathuma karhai indona atlusopa Rom sipai chak tak te tlom na satber tum ani hialome Emperor Trajan chuan aron beilea ne na chang nge ya
มาเซมุนตินาเฮลนาเอามาวางเงินอันนุ่งตนแหลงาลงายะเอ็มเปโรจูเลียนจวนดีจะทุ่มสมรุปปฐุมาอรันเบียอินโดนาจวนทิจุยากุมจะทุ่มชุงอินโดนาคานโรมจุงเองแข็งโรมัดลูกศพลายจวนซาสเนียนเปอร์เซียนเอ็มไพร์จูอลาดิงเรงอันเนอารับคาลิเฟตเตอันรุนลังเวเลียอารับฮูคานกุมจะบิปัสรีนาคานอิรันอันลาอันเนมาเซเองแข็งจุยอิรันจวนอันมานีเนตูอารับเตจูอันมีเลสาอันสันตีรเวกไม่อันเนเปอร์เซียมีเตจวนอิสลามสาขัวจูเฮรดังลาเมนเปอร์เซียจูอาลาวดังลำทะเลอะโคเวลาเปอร์เซียนอาร์ตpoetry philosophy le science te an chop chuaka kum zabit lem te chungin iran lalram buya des shamanits le savabis te chuan ro rel na an chang le a iran hi ne tak tak ani ngai lawa a ne tu te chu achia zopa iraniana asiam thi na ne mongol ho an ron chuak ve le a kum zabi som pathum na lai kha chuan mongol sipai te khan chak le a baghdad ko puyan ti chia Central Asia rampuma khopui te anti chia mi maktadoi tam takan that bok Iran an ne boka ma se heta po hian engthil nge thlengzui le Mongol te chu Islam sakhua anin leta Persia namdun phung an trom zuya Persia mi an lo nita ane Iran ramaro rel tu Mongol ilkhanei tho te chu Persian art le literature pui pa te an tangzui ta hawa Iran chuan Mongol ho chu a hi paral ani bermai Soviet Union an ron lang lea tun nai kum zabi som ni na khan Soviet Union chuan Iran mar lam chu rum ni lai alua Indo pui pakhat na lai de Indo pui pani na lai khan voi khat ve alua nor luina awangin an chua san angaya kum sang ka kwa somli paruk khan Stalin chuan Iran mar lam atanga Soviet sipai te lak chua du lawa Hei hi, Cold War laya harsat na rang zinga pakataniya. Ato pa chuan, Soviet ho chu no chuan niya. Nuclear superpower chu, Iran atanga chua tirane. Iran hi civilization upataka niya. May mitlovin, kum sang thum chuang zet chu an ram hi an lualum toa. An culture hi chumlo chatlava. Kobela culture chum nun rei berpola niya. Tin history zong a hian ding chuak le to ngai lo tura Iran ram sop chiat tum tu empire zong chu an hlo cham veka chung empire te chu an thlu sopa Iran chu adam kho chuak zela ne a chan chu hei hi van nei na emo aram leilung pian mang wang emo chau ani lawa empire zong ten Iran an ne hlen thei tak lo chan he chini pathian thu tangin le pathian thu ni lem lo atangna soi thei o me video ma salama te khan Iran chungchanga Bible thil lok na te kan chop chuak to a pathian thu lama tanga thlir na chu tun tuma hian kan soi lang lawanga description a link kada kan lo ngai thave don nia tuna chuan khovel thlir na lama tangin han thlir thung ila Iran hi ram lian tak ania Iraq ramain ale li in azawa Mishing maktadwai som kuwa velan chengane tlang ram atam lea ko thang lama zagros tlang mar lama albor tlang te omen mun tina thaler le ram cheng chetak tak kaum bokane Iran ne tur chuan atlem bera sipai maktadwai thum atanga maktadwai li velangai dona America sipai active zong he maktadwai khat le nuai thum velan nia sipai an nei tamlam atang ringota han chu chuan America hian Iran ram thunun thei tur khopin sipai anei tam tok lo ane adang le chuan inverted military pyramid an ti hiania hei hi apoimo ang reng hlea sipai pa ngai a chuan cross pyramid an tiang chi hian ni tlang puya abul thuta chuan pol hlom lian ber sipai pa ngai anoma khoi muna po an cheson zung theya an chunga chuan armor le teng anom lea chumi chunga chuan naval power ania tin a chung ber a hau tak ber a chuan sik soi har sa ber air power anom thina ne indona ne na pum hlum chang tur chuan sipai pa ngai
hau tak lo le chekwal zung thei hi an poimo hle a chu tiang chuan tun ma empire lo tling zong te khan ral an bei thina ne ma se America hian inverted pyramid aneya air power chu abul thuta auma an spiral thuam le mun pui te chu air power in a thlop vek zela ne chu engwange ne ang military industrial complex ani wanga ne chumi omzia chu sipai bung rualam he sum do nan an hmang na sa ti na ni a air power hi aman na to bera na tho tu rasiam chuak tam em a Boeing Lockheed Martin le Raytheon tetan sum adek chuak tam le a chu wangin American sipai strategy zong hi ral thuam man to tak hral na tur lam hoya kalpui ani mel viau maya chu wangin F-35 fighter jet pakhat man ringot po dollar makta du aiza chu po asiam chuanan kumsom ni paruk jet angaya Iran mi te chuan pakhat an ka thak sakane Gerald Ford aircraft carrier hi dollar tluk le ding on som pathum man velania Persian Gulf athen nu kar thumna atlan chia tangaya Patriot missile system anneya dollar tluk le ding on tam tak man aneya Iranian drone man tlom tak te chuan an pal tlang thei si ane American sipai hi indona ne na chang tura duan an nilo emoti mai tura nia Iran an beina hi military industrial complex satana hlok na an mu theina tura ruwa man ang viau mai ani hei hian ta na chiat na rap thak tak ani theya adang le chuan an sen sawain thlau lutuk hei hi tuna America in ama chon mek din mon thalo taka nuk niam thei tu ani theya tun lai hian Iran hian he empire hi ati cheme kane khan dai emo sakor emo manglovin mathematics mangin ane Iran hian ne na an chan thei anin ring hau lawanga nima se an theyang to ka America nu niam hi an tum ber ni ina riata hei hi han ngai tu ila Iran drone pakhat man he dollar sing ni tanga singa man vel bor ania American interceptor missile pakhat man he dollar makta duai thuma tanga makta duai som in kar velania Iran in drone pakhata ka chua hian aka thak nan America hian Iran a in atembera alet somruk zetin sum amang tamjok thina ne alet somruk chu in thlau takane Iran hian drone pakhat lek akap chuang lawa achang chuan zarwal te akap chuaka Iran ballistic missile pakhat pe ka chu American interceptor rang som pakhatin an be ron lai kan hmua an vai nan thel vekane missile pakhat ti top turin American dollar makta duai za chuanga kal ral ane America hian interceptor atlak chamhain amison len chuatumin nasatakin ma ala a miring chanchina sipai chak ber te chuan ral thuaman tlak chamhain nasatakin an nor thina ne chu he indona thil thleng tak ania tin hei hi man lai Persian strategy ania in chal tawang zong in an bei ngai lo zo in an thisen an chua an chakna hnar te an luan ral tir thina an du zong le an thil tum te an ti top sak thina ne hei hi parthian hoin kum zathum chung zet rom khopui chunga an lo ti dan chu nia Iran mi te hian America chunga an ti le me ka ne mase America hi an a lo top maya an interceptor te an man zo main in ka hai an rot chel chul mai ane adang le chuan Iran in bei le tan du na chan hi ania hei hi apoimo ber ani hi alo me hei hi indona sarkar in bei na sakli ani mai lawa kum sang thum chung zet adam kho chua theina turata na he civilization in a bei na ane Iran sakorin dan le in kai ruina ang chuan America le Israel ne an in do na hi setan ne na in do na ane online do nge don ti riain in do turin he civilization hi kum som ni chung zet an lo in buat sai towa American tactics sanjir chianga drone factory and dina Middle East American base zong me pansiama ale lama chuan ruam man na fel fai tak nei lo atir lama na satakin bom apuakanga Iran chu anin pemayang ti ngai tuana nei rorel tu chuan oma Iran hian hetiang tak hian
alo be let ve ang ti an be sei lo ti alang chiang hle ne he indo na hi indo na muala chau ani lawa killi ne ya indo na ane sipai lamte sumle pai te politics le narrative lam hoi te na nia thilpoi mo tak chiang taka mu thei auma America hian political economic le narrative lam te chu asipai strategy ne na in mil turin siamatuma Iran ve thung chuan sipai strategy mangin political economic le narrative dimension rang asiam me kane an kalphung chu alet ling thoka tu kalphung nge fin thak jokang American strategy chu aol sam khop maya Iran chu nasataka boma in surrender tir an duang taka sarkar din tir oil thunun te ane chu chuan tum dan chu ania hei hi a lo tlin theinan chuan America hian economy nget tak anei angaya a tho pui ram te chu rin om taka om turin amamoa media te poin an thlok tlat angai bok ma se eng thil nge thleng chhota an economy a buai me kane he indo na hi Iran chungchang chau ani lawa American global power rural zong a ngong thei ane petrodollar system anti mai choma he tiang hi ania kum sang kha ko som sari pathuma tangkhan kovela oil zong deu tho chu US dollar a hral ania hei hi America le Saudi Arabia te in rem na ane Saudi ho chuan dollar mang choin oil an hral anga America chuan Saudi sarkar chu a hum him thunganga a chan chu mi zong in oil an ma bo ane mi zong hian dollar kan ma mo veka chu chuan khovel puma US dollar ma mo na nget tak asiam chhota a hei hian America sum pe pun chu nasa takina tipunga sum apuk tam theipa ram ain kol theipa boka petrodollar system tello chuan America hian asipai te hi hetiang tak hian athuam chak theilawanga sipai tello chuan America hian alal ram chu avong reng theilawang tuna hian he indona hian enge thleng chho mek ne tuna Iranin nasataka athunun mek Hormuz he kovela oil supply 20% vel kalkong ania Iran hian Middle East oil luang chuak he America nilovin athunun ti kovel ma alan tirani hetiang hi ani reng chuan petrodollar system chu atlan hiam zel don ani chu system atana ram poimo tak Gulf ram te chuan ral muang talo hlea Gulf ram te hian ei turan lak lo zinga za som kwa chu Strait of Hormuz kaltlangin an hmuwa Gulf ram te tui thiang hlim za som ruk pe chuak tu dollar singaman Iranian drone awangin an him lo hlea chung tui thlit fim na te chu bei ani chuan mi maktaduai som om na khopuya chuan darkar ni chungin tui an tlacham thei don ani Gulf ram te chuan hlau thong hlea an hlau thon awangin an dam kho chuan tur ti chiang thei lo tur petrodollar chu American stock market le AI data center te an mang chun zom du to lo mai thei boka chu to pani chuan AI hian nasatakena tur dona American financial scheme chu nasatakena der thong thei dona ne chu tiang chu Iranin empire ti chia thin da na nia an manin ne na an chan kher angai lo mel ma ta sum le pai ti tlem sakin indo chun zom thei lo tur siam chu an tum ber ane mel ma te sum le pai kai noi te chu chung rila tanga tlak chiat tir chu ne hetiang hi ama in kan lo mutwa Cold War Soviet Union an chak lo chan kha America sipai ten an tuk tlom wang ani lowa an ram en kol na sen so kha a hau tak boxia indo an chun zom thei tak lo wangin an tlom ta ane US administration kan bi chen chuan muma takati tur duan lo kaum lawa strategic plan naum lawa analytical framework om lawa kum sang ni som ni panga a khovel economy ti buai tu tarif war kha mi pali emo panga vel emoin document phe khat lek nei chunga an siam ania hei hi Iran bom tura thutluk na siam tu administration thau kha ane atira bei pui thak na ti lo chu ruam man na fum fe om lawa anu thil lo thleng tur chungchanga chuan ruam man na om lawa atla chopin an rel mai maya
Iran chu anin surrender mayang ti ngai danan nei ane hi Iran nen te khin nila Iran hi he indona tan hian kumsom ni chung zet an lo in buat sai towa kumsom ni chung zet chu ruwa man na siam nan hun an mang ane American sipai te an zir chianga American base zong me panjira drone factory an dina American thutluk na siam tan psychology an zir chiang boka America ram politics bawruak chu olsam takake chethei ani tian hrethiama America thil siam chua theina chuan avor to pathleng to tian hrethiama America hian thil dang zonga in nun na cha nan hlau zek tian hrethiama ne an chak lo na lai zela khoi an tuma hi kum sang thum chung zet bei tok to le in siam rem thei zel civilization ral rel dan chu ne trama hian ne na changang chu a thleng to ngai thei ane nima se anin do chun zom zelanga America chu he in do na hian a chak lawang chu thleng ani chuan khovelin rel bol na chu chatu an tan thak dang lam ani do na ne in do na muala Iran hian America hi a ne don ti na ani lawa chu tiang chu Iran thei nei na tlin lo hrim ane America hi khovela sipai chak berala ne renga ka soitum chu hei hi ania America chuan he in do na chun zom zel na turin sumle pai te politics su khlek te nun na chan tam lutuk wang te khovel la ka ming hliau na tele economics ti boy thei sen so how tak lutuk awangin anin do chun zom thei lawang chu tiang chu thil thleng thei tak ani ve ne America chu Middle East atanga anung tol angai do na chu tiang chu a thlena American Empire anung tol huna chuan regional power pahni Israel le Iran te chuan la do na ne Middle East chu ram pahni malak na wangin din thar le ani thei do na tun malam chan china po kan lo mutoa Iran ne tu empire tin chu an tu sob veka Rome tu sopa Mongol Empire chu atlachia British Empire a chaw raw zowa Soviet Empire po ake darane Indona an sipai ten an ne lo wang ani lowa an tlin phak ba ka an chet wang te Empire in en kolna haw tak lutuk an tor zo lo wang te chung ril lama in bei na te ei ruk na te an thil tu man ti puitlin zo lo wang te le anin ngai hlut na le chapo na wang te ne tuna hian America hian heng zong hi atong me ka Indona ne na chan ai ma in an ma nei hlok na tu ran ngai tua thumu mal tak nei lovin an thu soya dang lam renga an political system corrupt awangin Pentagon budget atangin dollar thluk le ding on ni abawa tuma thu buai siam sakan ni lo financial system ang het tok lawa Gulf ram te a dollar virtual vela thui takanin ngat boka an leiba hi an ram GDPI na tam toa tin Iran hian man lai Persia in a chin than angka aron thar thole meka alo ngak ranga melma chu zoi in athisen afarral tir meka ne Iran hian hun anei thatawangin a ngak thei viawa empire zong be nalakata adam kho chuak veka tun tuma po hian adam chuak do na ne Alexander Ropuya chuan Persia beya alal ram nen chuan an thia Rom chuan kum zathum chung set Persia abeya atluchia Mongol ho chuan Persia ram an hneya nima se Persia mi le sa an lo ni tadai bok ane Soviet ho chuan Iran ram enga moza an lua atnuwa Soviet ho chuan chuaka tuna chuan America hun ani veta Iran anhe nuwa America hi atlu sop ve mai ngem America hi an anhe emo ne lo emo America hi atlu sop emo lu sop lo emo po ni se Iran hi chu atho chuak le do na ne pathian in atung ding lenga hun hununga chan vo poimo tak a chel lenga chuti huna chuan pathian in na satakin remanga atuk dol do na ne